Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşawana emîr û behsa ilmê bikin ku Xwedê çima emir dike dibe bixwînin, ku em bixwînin em çi bikin û Xweda di ayetekî Qur'anê da ku dibêje kî ew alim ê ku dixwîne xwezî bira mela be, bira şêx be, bira doktor be, mamoste be, ê ku dixwîne û ilmê xwe emel nake ferqa wî û kera ku barekî kitêb li serê neşev tune em hikî behsa wî bikin. Niha Xwedayê Teala di Qur'anê Kerîm da wiha emir dike. Ayeta ewwel. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikellezî halak. Xweda dibe bixwîne, emrê Xweda bixwîne. Xas û am, yani herkes bixwînin, herkes hinek ilm hîn bikin. Ji bina ku ji dunya ra feyda me çêve, ji doğayê ra feyda me çêve, ji heywana ra feyda me çêve, ji insana ra feyda me çêve. Ne ku zerara me çêve, ji bina ku em ji insana ra xizmet bikin. Niha Xweda dibe Qur'anê Kerîm de ayetekî da Bismillahirrahmanirrahim fes'elû ehle zikrî in kuntum la ta'lemun. Çi dibe bira bibe tiştê ku we nizanbûn ji ehlê wî bipirsin. Ê ku wî îşî zanbe ji wî bipirsin. Mesela meriv nexweş ke meriv vere xestexanê. Mesela erdê meriv germê meriv eşk biye nexweşîn tida heye meriv vere ba zîraetçî mesela. Em bêjin pisîka me nexweş e em yarin ba beytar mesela wesaîre tiştekî ilm meriv nizan be destmêj gire meriv vere ji melê gund bipirse Xweda rê nîşanî me daye. Ama Xweda dibe vî ilmek te xwend bê fexr nebe ew ilm bira te piçûk bike nek te mezin bike. Te li vê dinya fexr neke yanî. Axiret heye te ji bo çi viya xwendiye ji bîna ku tu ji însana ra xizmetê bikî te xwendiye. Ama maalesef em îro bala xwe di dinekê gelek însanê me ku dixwîne dibe mela mesela ser me qismekî mela bêjin mesela ewil maalesef tu bala xwe di diyekê ji zengîna ra ayrî muamelet dike ji feqîra ra ayrî muamelet dike. Hinek jane resmen koletiya zengîna dikin. Halbuki Xweda dibe ilm bixwîne ji bo ku feyda te bike ji însana. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ew kesê ku ji zengîna hez ke hevaltiya zengîna bike ji bo zengîniya wî ji sûsiya yek dînê wî diçe. Mela viya ji her kesî çêtir dizanin mesela. Em ê selam bidin zengîna jî, em ê selam bidin feqîra jî. Em ê hevaltiya zengîna jî bikin, em ê hevaltiya feqîra jî bikin. Nek em ê ferqê dixin nava wan. Tu bala xwe di diyekê merî xwendiye biye mühendis, bînayî lê dike ama bînayê wî dibe xurr tê xwarê çikî çimento nexistî, çikî demir nexistî ke jê diziye. Ji wî tirê xey ew ê me xapand. Xwedê ayeta de dibêje zana hinkî ayet bixwînim. Halbuki xwe xapandiye, min nexapandiye. Me kar kiriye mesela. Tamam ez binê bînayê da ketime, ez mirime, zarokê mirine ama me kar kiriye. Ew wî zirar kiriye yani. Her tişt vê dunyayê nîne. Em qandî ku em li vê dunyayê dinerin eva ku piçîçkî em dünya axiretê binerin em ê cennetê kar bikin yani. Av ya Qur'anê Kerîm e tê de çend hev ayet bixwînin mesela. Xwedayê Teala Sûretê Cum'a da dibêje ayeta 50 da Bismillahirrahmanirrahim. Meselü'llezîne humilut tevrate sümme lem yahmilu kemeselil himari yahmilu esfar. Dibe ev alimê ku ilm xwendiye û bi ilmê xwe emel nake. Xwedî doktor dibe, muallim dibe, mîmar dibe, mühendis dibe, mela dibe, şêx dibe ferqa wî û ferqa kereka ku barekî kitêb lê nejevtire. Qet ferq jevtir. Ha ferqa wî alimî, ha ferqa wê kerî. Çawa ew kera ku barekî kitêb ser pişta wê feyda nade wê kerî, a dibe wî ilmî jî dibe feyda nade kê eksî wî zerarê didekê dibe yanî. Di sûretekî din da ez ayetekî din jî bêjim.
سورة الزمر آية النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. دبكي او انسانه که به شب را دبن شخرا شب الميجا دكن و القارشي ربي خو قربي خو دكن صلواتات دكن الميجا خو دكن جبو روجا آخرته عبادت دكن و ايكو ناكن دبي بيجه قد فرقا اي زانا و نزانا فرقا وانجا گره از زانا های وجه هبه مهندس که مهندسی خونده گره علمی خوبش خونه به حقا دمرد که کی به حقا چمنتود که کی زراعت چیش بنا کن کی زده کار بکه گره علاج بوش نفروش خودی عرض هر وره 5 دورم عردی ویه مالسه وسادکن ملایه دبی از بیشن بکی به زنگین لوقی نام بده من نبی آواید به گره فرقا زانا و نزانا جواب ربی عالم دبجانی ما مالسه ام بنا خودی دیپلمه اما دیپلمه ما فرق قوي وكاغذ الجغار جبتنا يعني kesinlikle yani. خدا تعالى سورة كيدن دا سورة فاطر دا آية 50 دا وهاد بيجه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. دبي أي يعني إنسان باش بزن بن وعده خدا حق خدا تعالى قبات الشيء بيجه وبينجي ويفسري أمان أمان هالشيء بدن سري خبر الشيطان ونخابينه شيطان برا ونخابينه مع الأسف إيرو هاي مج أمر خدا تنه بفراي هاي مج أمر الشيطان هي أمر الشيطان تنجي أمر خدا ناينجي. دا آية كيدن دا خدا تعالى دا سورة بقرة دا آية 50 دا وها أمر كده بسم الله الرحمن الرحيم آية النهاردة آية النهاردة وهذا بيجي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. دبي وان إنسانا جوان طريقيك وخلقي خابين خلقي خابان انكار كرن حال بكي برا باش بزامن كوان إنسانا خود خابين او انسانك هاتي خابانين جي كارد كي ظلم لي بيه çünkü حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام دبي كي برا مرب مظلوم به نه ظالم به نه ظالم به. خدا تعالى آية كده دبي كي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. نبن ظالم نبن حوالي ظالما تركا ظلمي بكن وآخر وبشوتي نكيجة آخر جهنم. هاي مجموعة هاي مجموعتنا أم تشخص ظلميتكن أم بفيت دبلوماك مسندية في علمك مسندية أم تشخص ظلميتكن أم تشخص خلقيت خابين يعني دكتورة خواندية بيا دكتور هناك جي طبي ملاج هناك جي زراعتي هناك جي يعني إنشاءاتي هناك جي دشال أوزال خسارة ملك فقيرة بلنجازة تشتكي وتنا نخوش شيء خسيت في فيلم في تعليل فلان بيفان جد كه أكيد بيسد مليار برجة بالسينما يكيد أنت تبي ولا جرمت عمليات كيد أنت تبي جرم زم شواب كيد أنت تبي جرم زم شيء هالشيء وي فكري وي عقلي وي لبرايا نل علمي ويه
خدا دبیا جو طریقی اون خلقیت خاپین حرفی اون خود خاپین خدا شو قط نای خاپاندنی یا تشتكي ام نخوينن ام ببن جاهل قنا بمسؤوليته ما براتنا به يجيك ما خوين ما دبلومي سند ام بون هاتن جيكي عالمه معلم عالمه دكتور عالمه بيتار عالمه زراعتي عالمه وسائل ام الجورة علمي فارن برا الدنيا راس بفن راس اصناف علمك يا هكذا اصنافي بينابه ياو اصنافك هنا ما يكون جوانا مرف يعني تأسناف كم بيجن فيها جوانيا نما يعني تشد كانوا يد بأب باشه إنه سايه اشتترك أنت متخابين تدك كيلو شكر دفروشي دك كيلو رون دفروشي أما تمنا خابين خد خابيني أجي تنا خابينم قبلت سؤالك الديني ما ببرسي الجواب يانش بدم تأس خد خابينم بخدا في حسابش ما ببرسي يعني إجا خدا دبيا فرقوان وفرقه ويك كرا كبارك كتب له جفتنا يعني اگر ام خلایقی وی ببینن کرم کن ام دوام بکن اگر ام خلایقی وی نبینن ام قیمت کی بدن دیپلوما خو بدن في علم خو وحقيقة ام جرب يقرا عبادات ذكر ام دبن اياك نعبد واياك نستعين يا ربي تني اشترى سلاوداتينم بسبب ام قرا علم خو جاوبك ياجي ام اغري جهنم ام خزبه خداش بيرانك وانت بمين عند خير وخشدا وانت تمام امانتي خدا بك